11. septembar 1994. snajperi ponovo pucaju po Tršćanskoj ulici kao što pucaju svaki dan. To je bilo jedino svjetlo u mraku koje je nas osvjetljavalo. Znači, par sekundi dok proleti svjetleći metak, osvijetli se prostorija i mi vidimo što se dešava unutra. I onda septembar je jedan od najljepših mjeseci u gradu Sarajevu. Zna da bude jako lijep. Sivilo je okolo, grad je razrušen, sve je izgorilo, Unisove zgrade su već gorile, jako ružno izgleda. Odjednom u tom sivilu preko Tršćanske ulice, ispred Unisovih zgrada, ja vidim prekrasne ruže. Ruže koje je neko sadio dok je još bio mir i dok je to trebalo sve da izgleda tako. Te ruže su malo podivljale, u tom ratu nije niko sjeckao, zaljevao i tako. Međutim, to je u svom tom sivilu, znači kad niko nije mogao da očisti tu Tršćansku ulicu, kad niko nije smio da izađe slučajno sa nekom metlom da skloni one ostatke stakla, odjednom iz svega toga niču neke ruže. I moje osjećanje je bilo, ne može se opisati ta ljepota i ta sreća koju sam ja osjećala tada. I ja sam se spremila i otišla sam preko te Tršćanske ulice. Čovjek stisne zube i pretrči koliko može jer je bio bistar dan, koliko može brže i ponijela sam neke makazice i onda sam nasikla te ruže i donijela sam ih u svoj sob. Kasnije kad su me pitali ljude odakle ti ruže, kažem ja ispred Unisovih zgrada, kaže to je nemoguće. Mislim, nisi valjda zbog ruža prešla Tršćansku ulicu? Kažem jesam.